rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en français. Surtout, vu la situation aux Comores actuellement, après avoir décidé d'organiser des élections présidentielles, le putschiste, le dictateur, le criminel, l'assassin Assoumani Azali a commencé son sale boulot, son jeu dangereux. Il ne veut même pas démissionner, c'est-à-dire il veut être président de l'Union africaine, être président de l'Union des Comores, être en même temps candidat. Il a ordonné à des vieux cons pour jouer aussi ce sale boulot, ou cette sale boulot, que lequel il autorise à des candidats où il donne des renseignements qui sont censés être discrets ou secrets par les propriétés de ces documents et il livre à n'importe qui. Il veut toujours préparer ces chiens qui étaient censés être l'armée qui devrait protéger, être les gardiens des constitutions, des institutions, des règlements, protéger les biens, protéger les citoyens, protéger les hommes d'État, mais ils ne sont réellement que des chiens du maître Azali. Donc, nous sommes là puisque on connaît pas mal des choses qui se passent partout dans le monde à travers les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle on profite aussi pour dénoncer la honte de l'Union africaine, la honte de l'Union européenne, la honte de la Ligue arabe, la honte de toutes ces instances qui devraient protéger, qui devraient être gardiens pour que tout ça se passe comme il faut. Malheureusement, je constate que l'Union africaine, l'Union européenne, la CPI, Cour pénale internationale, la Ligue arabe ne sont que des hypocrites. Ça ne sert à rien du tout. D'où on vous prend toujours témoin que les jeunes de nos jours, ce sont les responsables de l'avenir. Nous avons aussi les droits de démissionner. Si l'Union africaine ne bouge même pas, vu la situation qui se trouve aux Comores ou qui se passe à cause de ce putschiste criminel assassin, Azali Assoumani, vous allez regretter puisque chaque pays sera seul. Pourquoi on fait l'union? L'union fait la force. Pourquoi vous voulez qu'on vous respecte si vous ne vous respectez même pas? Comment l'Union africaine ose donner leur destin à un voyou comme Azali Assoumani, à un criminel, à un putschiste, à un délinquant? Vous n'avez pas honte de voir un petit pays comme les Comores écrasé, détruit? Ce putschiste n'est même pas capable de réunir sa population. Il n'est même pas capable de donner à boire, de l'eau à boire à sa population. Ni l'électricité. On n'a même pas l'accès. N'en parlons pas l'éducation, la santé, l'emploi, mais il ne fait que tuer, voler, voyager, emprisonner, mentir, trahir le peuple comorien. Et là, il a décidé d'organiser des élections comme il l'a déjà fait,
hold-up, des mascarades électorales, présidentielles et gouvernementales. Mais malheureusement, il est toujours candidat et il ne veut pas démissionner. Ça se passe où, ça? Où est l'ambassadeur de la République française quand il dit participer aux élections? Où est l'ambassadeur Sylvain Riquet quand il a dit il faut participer aux élections? Tu n'as pas honte? Maintenant, ce putschiste, ce criminel, ne veut même pas démissionner. Il veut être président de l'Union africaine, président de la République de l'Union des Comores, en même temps candidat. Ose dire un mot, s'il te plaît. Ose dire à Azali un mot. Tu es l'ambassadeur d'un grand pays comme la France. Parce que ça nous fait mal de te voir soutenir un voyou comme Azali, un criminel comme Azali, un assassin comme Azali. Donc c'était juste un mot en disant honte à l'Union africaine, honte à la Ligue arabe, honte à l'Union européenne, honte à la CPI, Cour pénale internationale, honte aux droits de l'homme, human rights. Vous n'êtes là que pour foutre le bordel. Vous n'êtes que des hypocrites. إذا أتيت هنا لمرة أخرى لأندد ما يجري في جزر القمر بعد قرار المجرم القاتل عثمان غزالي لتنظيم انتخابات وليس انتخابات لكن مسرحية انتخابية الرئاسية. حتى الآن هذا المجرم المنقلب رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس بالقوة المنقلب لجزر القمر لم يستقل. كيف لم يستقل وهو يريد أن يكون مرشح رغم أننا نعلم أن ليس له حق أن تكون مرشح في هذه الانتخابات، وأصلا لا يستطيع، ما استطاع أن يعطي الشعب القمر لا الأمن، لا الاستقرار، لا المياه، لا الكهرباء، لا التعليم، لا الصحة. لا، ليس هناك أي مجال هو قادر أن يسهل الشعب القمر. فلم أعرف حتى الآن لماذا يريد أن يكون رئيسا لمرة أخرى. ماذا بدأ ويريد أن يخلص ما بدأ؟ ما بدأ شيئا إلا القتل والسجن والتشرد والنهب والنفاق والظلم والسفر. هذا ما رأيناه مع هذا المجرم هذا المنقلب. فعار على الاتحاد الإفريقي، عار على الاتحاد الأوروبي، عار على حقوق الإنسان، عار على أي منظمة كانت من المفروض أن تحمي وأن تساعد وأن تنصح هذا العدو الجاهل القاتل عثمان غزالي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلكه قريبا بإذن الله. Kwezi watukufu ngaridungo wishilewa na video wenji wa Afrika. Amina watukufu wanama wanashwa hangu wateta hangu wajomba hangu wabeba hangu wanama wanzani Mwenyezi Mungu yajo walibandu wanijuliza mbabisa habari no iliri zambi abonga bo wasojo subuti ngabo watso ohamba ngwa aina mbai za ndongo ndiro namna inu ngwa nipara wanambia holiho ramba kwa wakati wa urongo wa uja mduka dasa watuli decide ukanga ngarambao haizo nukta muhimu na kaujamani njeni mwambia ni usiku wa leo. Matomati tiyo uzaya nide mjuwao. Matomati tiyo uzaya hindibu watukufu. Matomati tiyo uza mna haramu. Enyi mwamba ufu kazishwa uade. Ilo jimbo la marehemu ade. Abada webo mwema nami ishia izo ni hambia oba hamba. Tisuzuro mbiyo wanduka. Enyi mwamba ufu kazishwa uade. Webo mwema nami. Abonge ni watukufu wa Komori
kairiri do mabia ni mdojua ezanzimiwa wanzu ya tawe ya tawe wanzu ya wanena wane shalelo tina uba uswa sumani azali ulona mali ulona mafundi ya wahula ulona majuji ya wahula ulona mpabisa zitete ya zihula yako kiawe lelo nga mtuka ujabani njenu ene mriambanga ari wanona azali ufanyo betisi na msajaja na sinemani keka ni mbauso tika ujabani nje nambe enganyira dinabe au nsizambe nganyira dinabe au nsizambe basi watukufu kamnishia ondo hao songi njema tika ujabanu nijeni mwambie ni makauliano rambanga wanona azali haina mndu yambangu wanona azali yawange lazima yajokana ena mnaje mndu ko wana kodo ena mndu ko wana kodo izofikira uaminiyo ya uka enkodo yino ika hofu ya hofu jihati kebidio aminuka wondo wane naye katsinda we gufanya ndongo mbi oko eka humtoa uwenji ngwajo stafidi ngwajo jibi ngwajo owakomori ngamwambio ni banulelo bese eni ujo honda baada azali kabasi ujo anzani one shaka irini mwambio ni omwe ekati fushanga mjoka tranquili ya ukananja kana ndongo ya bidii na mbio wakomori wauni heno na dasa wandu wabango wanona azalibu wa komori sika ujabani njeni mtinene ushahidi wa zaza hangu wa baba hangu mauliliwa mafungi wa madharaulu wa marendo wa tihindu ni jabani njeni mwambia nize mirongozi yino mbwana yo wano hamadi o wandu wa wanona azali kwa tuta hawatowe malibu watukufu wane problemo awa inara haba weda haba weda emido wamba rugoda mina hindasi komi emido wamba naruto ima pesa nikemtu parucha nda mbwana yo wano hamadi rowendo wa rumuze voti wakana mali kwa jato wale lungo zandi soto olo ngamona ro watu henda ngwa mali kwa jato yabo mkanza muhunde Victoire yabo mkanza muhunde Victoire je iloso alane muzisa narambilariza kweli baba nu o wandu wanu watu mdenda ni hamama chui wa mdenda ni malaba nyandu mtambi hao amba ngo wanu siasa kututo wa mali wa jangash kutushinda watu wa wanadamu kutushinda wanikafikira wandu wa ikubali wa ilunga kamtushinda masisa wandu paren kamtushinda mali wandu wa jawamu kamtushinda mwana wandu wa marete kamtushinda marega mali manjia harumweze tele na izopi yabo wa mapolitisien wao mweda tsaimbangala wa yatinze mbangala wa baida dole wa wanazinkada na zichili na mahakati ha wasai wande wa hule mbabizara tona babizala peli ndo doli mana uno tom de malali bosi ya saike mwanza nyika muyanza bufa izinda zibezalo abonga mtu mtatija finish gasibanu mahamfukare elidabalinu lijali renge nsinu ngutora hitwa no pashia no zina no habandrabo na ulaba no vayanai gasida koro kartida koro mwizo ni mwambia ni bana wanaweza shongangwa sinyaleo emba video no ibado zangu binti nofari amdina be eme yabo ha upartage au panya chao ekanga mabo mwato abanga mjuka wambia wanu kana mbeze mbeze mfanye jambo tokeri zaenda yabaige mtushana tabia mtukana emera nziru totaudo henda na keri ngechwise mndu yadunga kena ukiri mwambe emruo inge mwingu menyo nguo fungo ngusiso zaha alafu mumbulie mkeka mtoa mapesa mkeka mshindi masita wandu pare mkeka mshindu maelezo komori wandu waelewa ha kairi mdete siasa ba ichwe bata nyinyi ntondo siasa nyinyi ma opposant alafu mwedemba ki hataba sanga bo wazilo ngabo watuzilo owazilo watenda rumweze voti wada zabasi
Vanunga mwazao nga mkonso na mnaino mdoa za hata usikunda ubi mjo kanza mzi. O ambango aendao. Eze fichier za hauzonti pia malabane ne matui. Izo affaires zikoka interne na secret. Izo dossiers za wandu personneli. Wale wazirengo kwa skozini kama kandida siye kandida inrenge extra wa yazala ni kwa hedobi we yo la jawo we mwana he we ya declare jawo. Izo ngo za kishenzi, izo ngo za kina haramu. Izo ngo za kilaba abonge banu na mjeba kam na u tromper mtu. E banu nyon mo baga madaru mo se vote kam boha. Safara lelo ngo acho wona kana ukubali. Mzilo anaboke jabidi mzilo mathalan. Ngiyabonga mfikiroje. Ngena namdelesi, ngiyabonga ngamfanya. Parce que dans l'union voix de maïngu ni ma candidat mwamba na mjere ndar mo se vote mo bom tsende mwamba ka mwenda. Mwede mzilo ba so kam twenda. Mweza. Akarenda o safara lelo risali chipanga arende. Kutwenda ransiwe ngeda fanya ucho kufanya. Ngiyabo mda samlala. Abo basi. Abo unafiki. Hai. Ewe extre yaho. Ewe usiku wapashia. Ewe mbazana ngoza kandida mnangananga msafarini mdahubini mtojua. Oyala ngolo yani kweze dokuma za hureli. Ewe ndo byaka utowe makritasi yangu yani kemna haramu we mtojua oyala ndabi na dobi. Ngamona. Babi hiyo Mohamed Daudu kiki hazamba hamba zintobia za kishensi. Zintobia za kina haramu zini. Zinda zibi zino kazi emakritasi yangu bazana ngoza hangu ngamano mazirenge mzirike kandida ya jado anda cho ina mone extire ya ina mone bangiru ya liba ona mone jago jago ewe ndo yakautoe makritasi yao yonge tungoli saka inuti tuko rumani wa shenzi na machui na malaba kabati mahakama ya bashawi bidwa fe pilizo pia na ramu wao ebano ndo hayo fanyo haze polisi de frontière et de l'air ya machui da bia ya to dossier amadiso ewe ndo butoe makritasi yangu ewe ndo butoe makritasi yangu ebanga mielewa wensi enamna irumao haina mdu ufanya baadhi ya tungo unendo hamambo basi haina ndugu yambo afanya tungo ufanya ya chudo dia kan isuka zirani zinu sir malafa sir zinu dossier secret za wantu personnel interne ezinu ngari to asirini kama kandida ola ida ajwe bayiru aliwa ola ida ajwe malalo namba nyumba ola ni ko numero de compte ola ni ko mala azala ola ni ko mdumsha ile jina la hela kweli ezo ndazibizo izo ndazibi izo tobiendi eba no komoringa mielewa izo nabao au banu kamtuna elewa izo nabao ba haina kandida ya joka hambaga mina ndo joka univoti wenda wamba kutuhenda basi ranzi ya basaino ka kweli bala ula waike ubo hajo wane ba habade abidi utwani so wana ranzi haya ema kandido ndwachi amtovumbu wa wana wala ro wane wewe mnyumeni kuja paro kabahanu bo Dr. Salim kuja paro kabahanu kabati ujuombiza hao amtweshi wandu pia ngwa husuifu yoya ukana we mnaijana Rashidi we mnaijana mtulifu we mnaijana mwenza roho njema we mnaijana mwenza adab o wandu pia ngwa mwisho husuifu mimi fahari ngamba ngwa mwisho wandu pia ngwa husuifu yoka we mndu mwenza adabu we mndu modeste we mndu wasoma we mndu mwenza akili we mndu mwenza tartibu ukauziro wawade shamba angamnaziro wenji ya basade yensi kamili khairi wa baraka jazakallahu khaira sha wati fatihu wati chui bo Dr. Salim wa kwamba ngodo mavoti engodo washindane dawana mndulo presida ulone majeshi ulona mahakama ulone zero zonti pia eba kutwenda dawanja mbani mapanganyile wali wabo wawajofanya jizo wafanya sambi watawenda zao wahuranti hawafumbuli wajola za warendo ajapashi Dr. Salim engokubali wenda rumavoti dawena kandida bokwe kandida hahara uro haranzile basi wandu wajua no wandu wa maga to himilia ho utukufu waho ho unyumeni waho
ho wandu warenda zema pia basi immédiatement ikawa lazima kazalia démission hawiya deza Mohamed Daoud alias Kiki ukada one le fujari hilo kuja dumizi shahari hamba ukana tambaze parti ya Orange na yo parti ku mongo nizo parti mino uzijwa kana zi parti ku yabo ekatira bomda tsogo na rongo juwa na IPDC na RDC na Orange mtujwe kenga bonkura hanizo shaizo tikaufikira utikahamba awada niko waona wenji eze parti hizo bomtukufu wambajo kutambaze parti hambashe anzeni bakimani nitambaze parti hamba ane namne ser soru maudude wa mazo Orange warume au wanu jao tutambaze parti hamba eleza kuja kubali elelo hamade namna kwa urongo wabala akaba mimi fahari minga manzo shujanga manzo watwania ninjomba nani oka ngami mashi kebaru fa ulo afu abanga bumda jo fenso abili ya o andu no milio so ba huna wa ti gabona tumwe afike mtuja so ba ulo abayabo bangu o atomu ti joto waro hunu bangu sha eba mimi no ulo awa ngabo to ba na ndeza hidigo sikano pasunda sha itwa basi Mohamed Daoud alias Kiki au ministre de l'Intérieur ya abo izo wafanya ngabo izo tufanya uroha kujahima ware mapi lingonisha ujitoa aruma wenza shunga wao bo watukubali ndongo za magaza nzifanyio ngeba nulelo ele da bayino ngalanza olenda ruma voti na bugilo president ngeli rumya ozemaliza henti neleje shila henti nezango za henti pi ngeba kutwa barugo bo Kiki godazo azali yake president de l'Union africaine yake president wahe Komori hamvu uona temba za dossier za hanyu pia tu nguto zitoa ezinika wandu endambe ola jaw endambe ola uli bwata endambe ola pashia jaw Mwenye baraka setswale weme ngoni mo wandu weka yao nganyina wandu wenji ya bonti juu yao bainge azala jo hanyu aja usampanya butawa batishi ya mnahara mutsola bo mwenye baraka setswale tishi ya majamvi haka wenda nawe no jana we yabo kaujuka tsafara lelo wiko bidi majamvi atise moroni tsene zanu ya kauhamba yao kiki je tawa udunga ida msiri kuna ngwaye mtawe kajabe tayigwa tsasasata ele lenge mjoka sisi tema na mtwele mwa retain shama janva pulwa dia uteze sheri o watoto wa mtujino watoto wa parti ya RDR ngwa wihopi ngwa zunguli yao kabati mtu balenda ya mtambaza ya mpaso emanyo shawada za pi kandida hao ngutorendo ama ni bana mdato jonjo kana mwa parti yesi ya sene ngene liberté ngena liberté dai ngokono wedi wo hao pi ya warranty ya jadunge mndumra cha jalum ndapisi shangena haki wakati kana kabati wanu watoba bizaha basi wanu ba si madera si ma partisan si madera kabati partisan ba hanu yabo tamundo henda si mwambia ni comme si kuna paro neju ma prosambiste ele radi sena mna sambio ya bidia tolo ile ngo radio zifanya andu akabo pia wakubali wallahi ikaona na Burger King ya nda hubini ya Pantin aya hunu ya nation ezero naambia wakubali pia shakwa twanza resistance ya nirafanya sambia tolo kama imagine wengeze ntipia tena zamba kana yatongeza sambia fungwa denti la da wanu mto basi yatabwa mwendo amide na tongeza atotolo sambi ana wada zawada la mtumshina wa warengeze mali wa basi wada sadaba sambia isafanya tu majana matano afanya ebe akafanya majana matano jodunga majana maranda jodunga majana mfukara doja muri wazi sasa nsu ya timisi tili kumani tifati utimana ya jona kana ya bakimru kadha ngofungo sambia ngo fode au mdumshera wangu afawa
Kamdo head. Sera bujide mfunga nyinyi wenyi. Yide mfunga nyinyi wenyi. Baada ya watukufu ikaula simu bija mwenye baraka. Yambe no, shaba azali ebetizwa ifanya 2019 kuturejeza tena. Non. Ku démission na démission. Kama dokuru. Na mjomba ngara dokuru abasa. Wala sawa mtubulia wala ya démissionner antira njar mweze votira shinda na sonti. Wala sawa ya to démissionner idosu ala rakawjari muzisene ukuru. Kama no subuti mwen. Gya kama ba ko ili kaka ngam kone comportement yo ikawe kemtolwa. Kama tuka wan. Kama tuwa ko muri morenda ma cinema. Ni ajo kaza likaja démission. Shahadas. Gya mfikiro kana garjuko bjaru kubarukana abo kweli ekambo haga mjuko fanya rugo dazi mjuko zifana. Ko dalili ya mfade maingo. Namna ya lo president ya lo balwane magari ya hensi na zozo tipia zinumpa zona da hobizini. Ya kamdunga nzu ya rumeti shaka tu démission. Mtati. Bege tuko ni sa opposition ya wan kaidiba abo ida ino ndo ambakana beseba no kama ndo masaidi azali. Yo enu tone namna yo kutomba beseba no ko ni wan saidi azali. Ndo ambakana wan ko kosi. Eza vitu hizo msamda boka ça va pas du tout. Que j'avais dit badar mavoti au docteur Salim. Eza jirile lo inu. Ezo dossier za nchungoni kwa wandu jao. Ya ziye wao yanzao. Katu démission yani kamdu. Ngia bako lingo ndar mavoti akamtsarika baba kweli. Ndezi na ndo kahamba abanga mtu anafanya sayo ngam ndo afanye sinema. Emana Kiki, emana Mwenye Baraka, emana Dr Salimu, emana Burhan. Waka président de l'Assemblée, na biso efu emana ikanyi kweli ngamwedo mawanili wakomoreka kweli nganyina ndo atuko mvotine ka kweli nganyina mapesa ya kufanya kampani emana msweda mavoti za serious mamba banuzenda zila rakambilo kweli banuzila rakambilo lizokoli ikatwanza démission wanzu ya arbitre rudia yendi ngebanu nyi wandu mlesma serieux manzo mwende matowe azali mtojwandi Disemba biyoranzi abasa mtojwandi Disemba biyoranzi ranzide abasa Tsanyi ban. Bakandida nyinyi ban. Tsanyi ban. Ebanu mkabaru ngoda ziba. Ola katwanza démission. Gabo yengu ko president ya dobalane magari watu sisi ro fade hanu ba ya dobalane magari ya hensi. Yafanyika abaisa hundu direct. Zokeza ya bahana rumavoti. Na mjuwe mwende matahe harimi ya kasima au mwende mabe ebanga mfanya ebani voti lazima mwanzo mzira abasa. Abasa kartwera voti basi engenyi marajul. Ikaula zambe ngarizi yao ze voti na azali ula. Parce que kama ndo rumavoti rendera fanye voix démocratique azala harai. Sija ukwezi bo mamake ile sija uboja wati. Anne dize mndu. Shayo mdia sai wona wakati yonge jao yomndu tao. Hawajwe namna tukawiri ramonti. Haina mdia jokaza likaja démission. Haina mdia joke kuru. Wadungo urenga dokima. Secret personnel zamndu. Yende zinika wandu namna ila. Baseke mndu kaja heza baya ranzide abasa. Jona boti mndu lona mndu atoa votiwa wame semndu aniko kosiyoni azali. Wankoli message ala anike mandu ya hanyu kosiyon. Wallah. Aringa mnare machi. Urira udasina we adversaire da siffler de ce match ha we entraîner wa équipe il a de uno siffler de ce match là yora reja dugo terbo de jawri ma carton rouge pi yari la wenzatu sa yo onji wa sawa tolo o asamba binturo ban ngam imaginer izona ba ngam nelo ban comme tu nelo ban ntuye nje sawa pa kam nabe kam ngam nishia o ban ngam nelo izona ba Mwenye Baraka ekako elingo aminuka ngo ndo rumavoti ndo watahe uhunda uvotiwa bayi prepare baba zali aisaho ne saukana ba isarenge ekangu ko president de l'Union africaine abongo tuko jana hila joka hanzabo ngujwa wajiri pia mena mjema beda bide na hunda ba mjo ni kampani lutio mjo bagashi tira mjo ba isima di babaga mina zisima mgomfu mezo mwengo mira nazi na fukara amjo ni ke gazi wewe ngo jofanya cha
waja jeshi sali na msinyabo kako mile na honda mile na votio on what's go jisijino on what's go jipasheo waodo wambango waida mweze voti wambango aminio mdoango ma ukongomani na isozo tipi ya sawanu embaza maketa sisa haone babiza dossier za pia ekurungu watu ziranga wazinika wangu wadas azali ataba saka de démission eze voti maudu azali ka de démission ngabonga modar mo voti na sibi ataba sa azali asu démissionner le président ebanu mjo kazi nu voti za mafiti ngama idao na bo mjo uheza baya wajewa wa voti normali e ujo voti wa honte awanu ngama ndo masaidia asadi parce que enamne zero za silo yabo non mono bushinira nti president démissionnaire nti mono kaba ya problème gajus ananga démissionnaire nti kaba tia jo amerika wala ngena ndongo yo abo ujorenga de mwana hai bane bwana hena mzaza sabara ndungo ndise wabujili lukumanitsu wa paro ngondo ya ile zezemba ya ziwa chiri nizo ya zihula ende ya becha emiji ya komorungwa ya bungwa jwao emala ya hema jeshi wao kabati mndumshi wa jeshi mzima ya komelo abo ya jamba washile ananda banna fumi ya mjo ulili ami twenda be hangu ba ya terrorize ngemiji ya komorwa na mndugo wana wandu raume wa jonjo mala honi wa terrorisant ndo shwa yambe wallahi bila keba fuma mnduba hiyo ngojo naba hai waudu ambako waedao hawadi sasa di mamecheki nguna mrehemu na mafiti maruvu wawando ndo mwa mafiti wawando ndo mwa mafiti na sabu shambu kazi jutwari ngezi majana kume ambe ngufanya kampani ya dopa shanda yule na huda ya jua kana linuboti lilo ndo nafanya ba ngamjoana endo bie ebo wono wakana haki watu wanagejuze watu kwa kana haki ekonde uria warengeleza na mwone sasa uju kama sijaunda elelo ze dossier za hozia zilangwa zende ni kwa mdu toto wala mdavi kutufanya rongo lelo ola ushindano naye katukubali yaka mruja au yaka joueri chango nguko joueri yake kapiteni yake izengo zotipi katukubali ya démissionner abongo do armaidwe kudashindane dawe na president de l'Union africaine na president wa Komori na ya hule mahakama ya hule zotipi namjuwe mwede matsahe wandu wano wara harimi yana bodona na shaisani moho mwede wambe ngawa safara leo nyido mjuwe ufa aungo na nyumba za blende na logement wikaya wizo zizingizwa ni bala majeshi mbabiza mafiti mbabiza malaba zo seni ne sei ne watchwa yiwao kabatata mrushindo hawa maîtrise hamba ngoza hao nimege Dr Salimani shida tuomba rejea ndio doctor bakutenda ruma ntanga fuza hina mnayi ode usomo ujamo ngozihiri wandu kabati hujuo na shaka eze votinge video ziro na mna lazimu sheka huda zalelo tisomo kali malambakana mndi ya buli yambaki ya intiti ya rengwa 8 inchi yodas ekawa wabulia emakritasi hanyu ya tolo ya rengwa mbulia azalingu baki president yake kandida katu démission eze document au eze dossier za eze famille za hanyu personnel na secret za hanyu kesi joni kwa makandida namna hilo kamture yajise non après question skanya angamo dorma sabu ni makandida mo dorma sabu tizo Allah mo ngetwana angamo dorma sabu parce que msamono ukana ekuru ngwa tram ekuru yo waudu wato wandu waudu waregeze document wanika wandu waudu wa misazali wa bazali kuti démission ngaba waudu tukomnikana tuona kamkarati harimia hata waya towe mwana hayeno ya hentie maslaha ya haya ata wemna riali azali ya mnika o ranu hati mruma he mwana haya droke mruma he mwana he kaja uwa mru kaja hibia mru kaja sisaza shango no kazalisho mnika ugu mnikomenji tawudo henda bo mruma mwana o ndi walale usiku quand même bahengu jo Facebook bashaka twenda dai ona mtata he mrumsha ya mwambia ukana bahigel jo yele safara lelo ba ntido ambilo kwa banu uja mido azan huwani yeshawan lelo wanukoli azala au mtata he mrumsha ngo banu daina wabeba no waili acha ngutu wa balance
Usuwa yamini na shimali, à gauche à droite. Quand même. Ndibaraka uka gouverneuri, Dr Salim Wamru o tawa ndupi ngo sufiyo kiki uka ministre de l'intérieur dobi Burhani uka président de l'assemblée Abdou Sefu uka waziri kabati mbamba jiha ya muonesa uka kweli banu mkinini bwabira bananu kwanza wanifanye mafiti shabuda zina mnai amdati ndati babo yo aibu yo arun c'est honteux. Vous allez rester comme ça jusqu'à quand? Waondani haya dawanu ambako tuenda wenda wadumiziwa watola harumwe serse amazor samila ne nyandu matola harumwe serse wabaka mtuenda ni wandu makada nyina azali pia ya mndani pele tsawanu wanu wonti pia ndema majuruhina wandema majuruhina wazali wando wabelwa ni fatihu tsawanu wando wasekulwa ni mzazi habari elist inu foto natoliona bana oyi shabuhani atubuza oyi aseri atubuza oyi zikwango marumgomdi atubuza oyi dibana atubuza oyi shaihana atubuza oyi kampanyara atubuza oyi jafara atubuza oyi Dr Karila atubuza oyi anisi oyi alimhaji wanu pia wando warerea wanza shunga wanu bana amonao hau sawa wanu wakadaona ile fujari la kriminali la zala sumani waroha basi wanu wao ngombe ebala fatihuna habari kweli na belungu atsuguri sijini na banu sisi de wenyi sido waze amjere ndia wajoshinda wa mtowe tout suite wabe kandida mzima basi wakati yori jomdunga sijambo watukufu izo ndizo la kauli dawa mwafanya haula wala quwwata illa billah shaiha ngo nazali namna hamia ndo amango tukauda nguha ya hamia yao waudo ambao ngwaendao waudo ambao wafanywa madhara wada za wala wasiwa ngwa Roma rongo olio ya ureagisse immédiatement rambe non tuka kandida zabar ewo toka we wara hitwa wa hiba wa dhara utona ndo so vintuka kandida ekakweli tilane dena haruma election présidentielle facile nga mina wandu haruma zisi wazozine wajo univoti facile nga mina mapesa ufanya campagne kesa ba modo haruma election yabonga mina mapesa ngamina wandu wa univoti parce que eketa maga modo haruma election ngebidi on déplacer ngebidi yo banderoli ngebidi yo nifanyilwa hazi ngebidi yo nikena wandu wa prepare discours ngebidi yo ni vaze wandu nguo ngebidi ni casquette ni se déplacement et shahula na Ethiopia campagne présidentielle abakenganya na mapesa ezona nazile barina ashwanga wandu wa univoti wandu wa tungensana ne mahala kadha nafanya meeting wandu wa déplacer wandu wa kufanya ngebidi ni wajiri mnavyo adori bali ngebidi ni wajiri za videti ngebidi ni déplacer magari kanyina mapesa Allah kamru mzima wabo yanzo yake kandida eka tout suite ha bouger avec kazali aturo hazevotiza ro namna lazimu basi wondo na jomdunga bantu 100% imwimili de ujosubuti ha jusa mna shaya amba non c'est pas comme ça et wakati ndo kaikoni parce que ngamina wandu wenji abasayi amina wataza hangu haina mijiyo ngamina wataza hangu wajibi wa hata ngamina wandu wa mchuche wallahi ngamina wandu wa mchuche walu yabo o jitataza hapo zenga bo mana mmemzi mwako ikajitataza walu dami au kwangu wajoka izo nabao izo deza kweli mtu hanza mchuje ujonji ya jalini mchuje amina mafundo wangu njo mchuje wanisomesho likodi ya entraîneur yuko unanza mwanzani wangu alwaisa wa entraîneur wangu ule kwa una trainer ndo nisi mbuna mhifadhi ya mnike umuri mle wana mara somoli se wati isi akale ya siri ema yana kaunwa ida ngarazali shayeye atampaka da basaudo wana watulumi wao
abonge sikawujani mlogozeni bana engenyi mwabaka mwendao arumweze voti mwenda mwabaka mtsuhenda engenganyi maseri enganyi mahoneti wallah azala juruha basa njomto wa basa kanyina haki mwende mwatsaha wandu watoweze dossier za hanyu za secret neze documents za hanyu wazinike makandida wandu mtojo wala waladabi yo ibidi liele abasa ekakweli bala mla mwenda rumavoti kiserie mauni wa Komori nganyina haki nyi wandu mabanga mwendao azali hata abasa tu demisione ze dossier za hanyu sungo utolwana jao et mahakama yao yafanywe betiziyo tout suite ilazimu mwambekana abaze votinga yao mtambinga retiro sikartu henda ekakweli mkana wandu wa votine ekakweli nganyina mapesa kufanya kampanye basi mlazimu mwambe non azali tu démission tout suite ngarifa bana ngo démissiona basa ngarifa bana ngo démissiona basa chaque kuna utoka candidat urudi uke president ine de africaine urudi uke candidat wa heti hato abaze ngo pia bonga hamanga wa arbitra urudi ngo rompira aina katimdo joho ba mpira ngo tojo vuzia au ka yo penalty au umtole carte rouge ngo koneze carte urudi wa mbengoro ha iyo kirida basi docteur Omar docteur ngena wa mwana nyu docteur muhtaram tena docteur Salim Issa tout de suite les vidéos réagissent kuna ujonda ufanya tsabu hona na mafiti dawena azali lati amada weke tu bidi uteze dawena mndo amando la mlawe on son rume wa on som somo wa on son rume wa on som somo wa utifanye jamais tralari fuyenda babanu banwele banunga mina hamuna ilari fanya katimicho mvungu wa banu metralari metralari we mru wasoma avocat ulona parti mstaarab uono kaza lingondo yare wantu ngamani ubaliza mbiodo ubimila ndo mabango jotafanya wantu baingo ndo adiwaza shandu wasukutunuka vanela rifungo tukaudo udo umbaru mwezenti jazali udo ambango ndo fungo mndu mzima na ufanya wana video na wana mafoto udo nda gweshi na durati welar wanu emerde rido no mengoni mwandu wali chaban wallah Allah wamegoni mwandu wali chadan la merde inu wakaudo ndo wakada unazali maka ufanya ushenzi unu bo mitra larif zamani uto ujua wenda waona bani haho wenda wapazalisha hitwa wanegenti yabena usungu wanu isofaida nafsi wanti wono zuki wangu miumanza yeshujaa nabonga bo mashujaa wa partia wa metralarif ngabo mashujaa muhtaram wa partia mengoni mwandu nwamini walimwe bwana inu mzee wangu muibembeni secrétaire général wa parti rija bebe msemshinda Mwenyezi Mungu na muyamniko muri mwinshi mndu mutawadha mndu mwenza adabu mndu mwenza akili mndu yasoma wamengoni mwandu nawamini bo tijubanu wallah wamzee muibembeni Mwenyezi Mungu na myehe amniko muri mwinshi mnda Mwenyezi Mungu modeste wa parti yaho parti rija bwelarifu ezabari bwelarifu wajoka rupia ngo afound mwangami yao jona ndo byazinga rawela namfungu wende bazinga rawela nafungu ekutola mhawa unie 6 centimes waona wandu uko engamarasi yaino wema ngoni mwandu walisenga mainu nafundi twahiri na jaza bainge wafu Shalina mahala ugi utitira na mafoto washile je comptais sur toi. J'ai vraiment compté sur toi. Dawena zile nyoa ili. Mjokombo wa nyubona hayeketi wono belu ikawona oli ya ndo batibala tutamwe fomoni la rifufanya zile ufanya. Wanu msomo wa starabu lila jindu la utoni kwa divine linwe. Baka mdia ndazi garati mfungu wahu daga mnadazi garati mfungu bade mavoka pia yode haza hao afudo ta mafoto sisi garanzo mdia rito ya rumwenga mara Dubai nwe lari fluenti bandika mbango wani yoeti bandika mbaga we opoza wazali azala ureme bali azala au sijina azala usankidi azala utafanya bo metra larif wakomori wakaukonte nawe ngosholo Genève la ukonte na sita afakarak ngosholo Genève bo larif ngosholo Bruxelles banari kamba wewe demze ngo badieze sharia na Ethiopia wonde walifungie emnara moyi umbuski utojwa basi ngo tena na mala bazingara mrungu ngo tubalize mbio wonde unikozeze 2000 zemidi umfungu mbala toyi wala mrafungulo badi ngo tukatuma upashia kutuele wakabane mana ndo wapashia opia izo des états buzijiri wandu bana
on go to change bo mama man. Unomsiba mziro wa jiribana. Banu mimi ngamkote usoni mwa, ngamkote ustarabu wao, ngamkote faso haya, ngamkote elimu ya ha, we narifu. William Namba avoka ya mafiti icho ido ndaba nafungwe mtu kadha na kadha na kadha. Wamba ngoda fungwa Usuma Nsonko, kere ngoda ufungwa familia ya honeti ya hopi ya fungwa ni azali. Urati baba wangona ma avoka majana shende. Utibiri ngange foto unwana malango tsonga mafoto ulwa ha on s'en fout e kanga bombi afungwa mu yazingara ngujera utira mafoto utita foto banu tsena mda uli bado nimko basi sisi zora kaulida lizo katika kaulida tifungwa ndope rikamba ngodo arete azadi ustarabu wao no avoka wao ne bwana ya hao ne opposition parti ya ngwane parti ya ho aboba ndio marehemu wanunga chef wa parti awodo ufungua wandu Emana mwenda wadana zali mwenda mafanya shari ya na sisi na majaya matimba ngama marisisa. Aba hao wandu kwa tawa uzode zifaida za sisi wana mwazifana. Ntoika kweli bloc. Ngama goto clip le longe ushini longe nzuwa longe Marekani le longe da wini ke da on s'en fout. Utiro ta mafoto man baba ngoga waside wewe tukawe nguru reshe. Banu basi tinaenda komorira ebanu ngojoka kono par joda komori pakaza liafu ebanu izoke tutabish wangu atoto ureche waranti wangaleza ho dawe damina we ratolo mji ratolo fidi bobo bombe tranarif yongi wa mjomba wangu tuo uparwa koper amina mjomba wangu ola yamba mna zali mazikana ukanura ra ikoni da NSRC hadoka jomani na taweni atanga ba usiku ya ni kwa chazi bala ende ya losefi edo ngo kontoni we how no ficho wala bisbala sisi taweni wale le ficho ne katakata o andwalo o pareni o bani hula ça va wala ça dirite jomba kwa ke wa motere evidenti bala yesa da hulu ila mbe isiki zake tukuba linge wana mbenka liswafi ha kabati mdusu buti ari bato lati jizu kume yabo e Josafira mbere mewo yabo ngo ko zikume isu ondwa lo ala pia kabati usubuti ola eseme libala kanta ndi so ifenti ya madawo ma Espagne ali so idebelera ikabili bala basi ondwa tambeli ya kwa ido za michini wala kwa ido taweni wala kwa ido shamle wala de ula dem fulana mwikoni ngwa ukamtia ariedo compera abana gana ngamba compera wende bi compera wode mvulana mwikoni afera ya hemruo alaikum salam tukufu Muhammad Kabir imajo mje mbabi yabo wambe zakhiria compera herene wode mvulana ya shinda ya safira mbedume we abani kwa zio kome dobi compera woti mnikemelango yende yalo wende bwana ai baole ai abo mombe semdumdu atibesenge na mwanyani shawoti mnikemelango yende yalo abakuranti ba wodae andwele watundona izokoli wodae ha ebanu zuni kameli wodolo we mfiyo de tsaba usafiri mbe mjimdwaji ba yede za metralarifu kali kontewe ya ukana wende walitolele fujari le jishenzi la regezi ya tumateka la ureme bali itatabara kwa Senegal ko fugo wazo da ili sonko ende balatika bagodwa chida ili wende wewe komori damina we karna urara komori ra ili emshenzi wala ngena mu izoke zizutabisha shangu twenda na bantu ndo betifungwa ndo bindo bafungula utine mafoto isaba ribwe larefu bensaba ribula manga mfanyu sinema wallahi bantililo wanunga bando lili amini ya ma position wenji wao watabana wacho block wotijumana shezo ngo msifanya oke zitunjibia ezo ngo msifanya oke zitunjibia mimi fahari tikaulinda uka ngondo wake raisi wa hatu shatile le jifumu wala belu tilondo ya mbekaza lala wabonda tikamba Dr. Zile ezi hazimidi watipanya bo tijubani izoke zinafanywa ni Marekani au Uingereza kojamba mkomori tena shabo kutoda mudenga mwana group yabo watu kose kula na shisunku na katakata bali memecho idivyo ja ibidi memecho halafu ya himate mfumbili
o makoko hatu no abaya hatu no atomba hatu wende warengeze ba mikiro bala abasaka ryo para doctor zile ya lose kuona bala wando bala kapata uyele waizo yambao washide bozi zile yo tojoro mono poshoni utowe pake abo basi ulibe watoto ya para mdo na tofune watoto wa Felix pia tiao sa abo mdege watoto ha bireja na mwele mapomshen zituo she ito abo mlipare banga mjore ngamvio direct ngamjona wanu Thomson wanu mile na kawu developer le shirika la zanvio zinu zambwa na zinu indami Dr. Zile itika directeur itika vice president wa hele shirika la Thomson ezi avion de guerre na zinu pia bibi ditili room na mtende bakare ndao na mhobo we imbecile yontingo yabo mtenyemle yabo mle na mjaba bana mimi mathématicien na mbalini mwede mavurisia wandu atoka bo pia ngwatu ala wafeja mabuko inu pudro kata wakati na kufanya ngo za shimi na zinu inu wa haribu biolojia inu ge chimique ndo rifanya bana basana mwede mavurisia yabo mfanye je corona mwate version pia ngwatu usamwa watara rwana kama na ubaki mzima abo wa mwadi ndo bozi ubajista ko wangoro gele bozi bana mtune namna ni muona oni banu wanu kamtuona wanu sisa babeja banu no waili wafunguni wano waili madabato je ivenge mkama serie mpanye za lazimu bo metra lari fuda we na zile no waili mtoto ho hemfule enda bobo komori zona ba banu na mnabe ken sentwa matata tatu imani mpa majeza watola ngwa ba watona yo dono majazi namba mbane maji ya helega ba yapo watwala nunga bacha unwalwa lo nunga watuka unjabaliza sukari yo tona maji ezayeti dadu ya nunga utetse mmandu zere ediva ine ne macha kono ya hobo belu na msaidi mbabi za furi ya awenge ngamjokanga mjoda mwede mahabe gasaru mwajihadu na mwede mahabi metra la arifu bismillah uka wakomori wakaulinda ukana zetwabia azali ya hurendazo zetwabia warendo wa komori wanata basa mino huda fi wallahi bana mino huda fi wa metra la arifu wallahi metra la arifu mimi no huda fi sha utiliwasi o arabu hamba law kunta nasit ikauliwa zada fakara kanga mtoshe le sisa ya osimanira tubahunu onyumanira tubahunu oyemengoni mwandu mwa sisa mtutu abanenge banu azali handa hende hauni ka ministre premier ministre besoto tukawura rie furame uraria exonerateur uritere sapia izodo wanchido amba odo akayu alafu uja ode ule mwapa litio no watu amba roni daona limhaji ne group ya hanga mtawa mcheza nyumbani utumro pasha ina mala wapashi yango tutire mafoto usisi wongu fanywa fera chatujanura bamigo twangala eni yafungwa weni yaretelwa ihona bange eni yaretelwa wengo godwa mfungwa na fudo fanya video ramba balanga sina mduru wanidi banu do tatanda merdeni banu boyo metra la rif e ko tuna ndo hambi banu ga una parti wakamba ngo na mduru wanidi banu mji wao usijini wa uredo ama mji bayiso na man banu ngaramba wede avoka wede ujoshani ya wede ujongo za kanuni banu ka kandida uwo heria dia msekula mabibo dunia zala mtowani mjasani ngebanu go jodo amba wala fungwa wala de bushino don comme na 2000 wande una don comme na 5000 ton taile mbaba wala juti ya tambe ukana wande umwangamiza umbo hoti jizi milioni kap ngebanu mtu amada mina chana kale mina wena rakiyo radunda na prepare na mina parufura mbega ndo Geneve wanda wabanga wandu watuka ulifanyia ja uretera raundre wande utahawa watandu ina washenzi ebanu mwono Geneve banatika amba umwengo atufanya seri shazinti dizora amba Paris zinti dizora amba Paris ngo la jarazona Geneve vous nous avez trahi haina mrulo na mpaka kicha ubo mtukufu mzee wangu shatwada halani Mwenyezi Mungu atuhubarikisha yaenjeze chamadawo yatowe watu amadawi au kawe watu ania we shuja wallah ngojo kana mintwa za mndu ngenjeni mde kama tunabiza kwete balatika hambe manana zeze afera mazifana Geneve tijota wazalira hanani bora kaido Geneve ubo watukufu na mimi mwambieni sijore tena samba Geneve ngare ndo hando baminja parenda Geneve mtazangu mtukufu tu mtate Sharifa Geneve ngare nda ora shitaki hunigyo indiniko yode mahala hahe droit de l'homme mahala hahe sharia na hizo pia zilio karibu de mkabwa bwangare ndo mterese mlwa ule shamba na safara lelo
Ebane zero gore ndora zambe yabo. Ngezendo za rengwa neze telefoni za do filme aunga po kamera. Wabwa itambilo sali nirika karibu hunu pante. Yo ngabo. Ma journalisti kumena watanu. Abajo uja tele kumena tanu yao. Saba madaba azali hao longu nukwesa paralelo. Tele kumena tanu mimdu wakonja paro na baindo katido na makome no wana wiko wangu tu. Karibu de. Hewa. Ayo de droit de l'homme yo ndini ya Marekani na jauja. Amuhimbe babanu amduko mteshani babdala kwa ne group ya hanyune zebol tomdo ngabari mfanya livro. Mimi mtojofanya ma dictionary. Aina mtima banu ni mtole zeto kitaje pia. Mfanya zio. Ebana miyashindi mtoko fanya zio. Kamda beba ngo ziro iko sheka de bwana idu. Ino amtoto wa dictionary. Aina mndu wa nde parti ya hene mi senje ne mata. Shabani bisofanya mantuona. Haya, haringa wajoka tele 15 e saliyo saliba bali jorenga wandukatu. Agwa togwa ina mibo mwishe wakomora. Badi mina nye bona tuka. Mda tuka bada mbeda ngarazali. Ina mina shonga bona tuka tele ngarazali. Mda chawa wana damu wanu wagwa. Haya. Izo association weke izo za droit de l'homme wangu wadwanili azali ngujo aretelwa. Yafanya Jasilo Bodano Milosevic. Azali Jalahi Mchidi yango yaretelwa yarendwa jaja Omar al-Bashiru yambaka no paru jora Afrique du Sud jasisi karedora mbati azali we ila arifu we mri asoma kanuni na sharia wallahi wallo mnashoni do Egypte mnakaumanza Komori la arifu wallahi wale mnakaumanza Komori ila arifu basire de Genève de divisoire mabango ebala wandu wesengomane levao ze costume na zila Genève abora rechenda tifu tiolo damina barufu rizungu wa unu na ramase wana riali wana 50 euro na 20 euro hata mwadiri yundu magari ribeho wandu rifanye zero alhamdulillah rabbil alamin watata hangu wandu watu ushinda tamdia afanya dakika mbili ngabo wandu atajo pashale gari wabiasiwa hai nezido hamba bomba makede nezido hamba mkaduka na uvundo ujotajo utemdu wade muyi nari hamurito karambula nao abantu kapchuteza abantu ngasaru mabwana una utu ambaye unapashole garinga dedao na banango tovure fure na utamisuma ofuse mpine ngo wanu ngo so bonti basi garidao Genève yabo wangu andu ashitake zetele ngo andu abeze habari pie ze discours aina mbugo ntwede arongo watata hangu ne makoko hangu no baba hangu ti watamagari ni bana o Marseille wao watao rende no vuranka si rende Genève basirika ubira mala tyo batibo mndu tukanja wada roho yabo kofirwa ne gari nage tune ata ile gari la jola wala chapelle yabo andu alishobiaziwa twen kojo titetene ndini wata garugo gari ni ta aula haki ata zilera tijizikapi deri swala asubu honti ya nijo bada deri parse place ya wala mnahiri ya bere hawo la place ya wandu wa Genève nde mali afera shami minti ya rumo fetivan esa dingi yoda huyi hona zoni wone ba journalisti ezero za tu lelo nkaba bagugula gujo wadaro holeo ema bisi na wala wangu halio wala wangu wa Paris wala wangu wa Marseille place ya Genève ne richa sabara awatati wanu ababa ngo balanga wavaeze sari neze subaiya mana mshwa hangu mtata hangu harimia wa mzi wa mvulana atani kasahari achani kasahari bala wa ni milioni watata hangu Mwenyezi Mungu ajo utani wakena mu wazate ma watwani ya mashuja mnduka tushindo kufanya zile razili shomboni bai wa wapashi magari ya watawa wa Swedish Genève gareta ho salibo watukufu ilade mahala na kaujani wene afera bala tosha metra la arifu na amadumze wametirize zenogozika esaningi yo karibia basiri kahenda kaufikiri wala gari ho kartala au jivani rende hata ha ebane sali na magio karibu ngio mjiri goda babi sali deri bitwa diri amaro kaza wakaida manamini ndata hilanda wakaida boboni ula azali na da hubidi
kadiza mzazi Sharifa wala mtu amine keba ekawela kwele hamira na marehemu azali wala besamira na jini sham kabati mkomori ajuka isilamu ya kene stwa za mwanade mwori basi rende bala rende rihundu elarifu da ena wandu wa hinigo mangoni ha ngamona hizo namba uzi mkilisika charangu nonga mzambo elarifu ndo hinigo mangoni gwatia uwo wanzao aina hali wandu walo watwaifu walo asubuhi kabati ya jamba guniziyo ya danda njia uke kunji usalini abori jo chama binda hundu abori jo chama binda andule shele zani wabiene hadisi yahe na mweshele mje mnabie hadisi yahe Belmeri ne wana walo heji basi ti hundu amaduna wala tosha na wala ngwatia uwo wanzao salini ha inde sali ramba getuka ujandu siwizili nga watuka ukatele 15 ti hundu mwanama mtukufuta jidini wasedi mzee omibwaju na mde bala amanzoni one makungumanyo rakaujari yarongoze ranzori warongoze shiarabu warongoze shingereza warongoze shizungu rambe mahoza ne majari mane makafa asumana zali yapa nangalema journalist wakaujabala wale watamba zeze rongoza hatupia za jiri zweni zomimi fahari na nzoni muone ukeze mvuzangu lelo keze ndo zaone hekezina kauonea hamna wiko au mnanokea basi bwana amanga sibala amtsozu kushamba tele hata ntsuona bombu ha wajamba na tsuwa jangu tufanya mabazi gotena ena hadi ntujwa mdulo na telefona mdulo na makamera ntujwa na ine RTL inu BBC inu BFM TV inu sheni ya dahubini inu ya dahubini wanu wa Jazira wanu jau ena hadi nturambu ha ebani sendi sheni 15 watuko biteze ngoza tumwa da kwashide tani sai ruhake sinjema turangalia wandu rakaendera washitaki wandu rakaendera washitaki yari waonese mahoza ya hatutundu haruola mna association yamba biza mazanga zinda za rondo rahula ari bana wawenji atokwatswere watayizora kahamba taba washireno iwane ha wanda oraka ujari wajiri yajeri shitaki emisafara wazire rasita ndona mfumo ni mjili mapesa da mina barufu riwajiri mabisi rifanya de plasma ilu tekawjajeri wane magawa yano sende mazin wallahi bilahi wakamjima tu atembashi arabu aruo marabu waruwa na dwako urengeze ngodo wazibe haja uja unabananga minokayo anu makungumanyo hinde siege ya rasio na New York direct ti uruwa la ola mna association wa wachira hangwe wedu wafanye grupi yao abaila arifu do urongo apara sana decente na wala dobi alimajaja abota dodoga kamisi la mshaitsu kabidi ketigilisa sumoskio au tukabidi keri pachele garde basi ga ikemodo eshele ya kabombo ananya sitwala mumbeni tijwala Marco City jiro parando bi Malcolm wandu wede hula na sinema wadu mna bufetiti wa mafiti bala wandu walao mbazandili bala Malcolm na torengesheni ya hao hiyo ya TRMC ila ya mbenira wandu watoka utaona wajua le sambusa ariduku bala ritoba mana ni nro wandu wachide bo fa wonga yo kutola pizza na riba mkauja mtembea riba ha uone bombo namna hiyo na bala abaka ndazi la mazanga za wandu ariduku bala ari sijini nro ukona nzosu yo wao mbaya tipa rejona rumesheni hiyo rijari bale bisi oiri mlibi ya jari filme ya jari lungu utori tuma manani wandu wajua ule wadubu aruma gari jindwa jiwa dubu ya rimtari jokari foma bale ni ho gari ni ho riji abo araka utijwa aka sa hejea lezala jokali siya uko atanga usiku rakana shughuli wala wa filme mananya simu mtujini handi yabo ndo anza mani nataji riwambia kana karena uliba mruri mtegari ni rifanyizo ngo zatu yaje ya kenza dori tuma manani basi tika ujane majitu shamturasa ijate na Bruxelles juzi Belgique areleba ina hali za lelo mzee wangu Sheikh Muhammad na barufu wende shawana kwa bantu boko ngwaona ni yanje mashawa kwa na utofanya hazi parce que haina wambilo tomba yewadwa banu mimi no udasa tione wantu zanongo
Shaminora mbwakana no. Saba. Atamtata inari jamba cha uchao. Amumtadari shoni ibo wakomori banu. Gabo mrudo na mwishendo. Na sifuame dabdala. Geda ina zali. Haina kati ya ishawandu wanzo watowe ya zali ufanya mangeda wa hato lorenge zino da irenga de tourne. Ambabi. Mimi tatifu. Shanti na urejeli ngoni mimi. Ukaminti na utarahise mtu. Hazifanya. Juzinga bombi anambia ukana afanye betizi yote na. Na mrege babi yomu izingari. Na sifuame dabdala go jouer. Je dangereux. Parce que ngo saidi wa azali. Azali ngutola waboko ya kanavura na mbaba. Ono mbaba huoneza mhundu. Enda tatondo lemna ideni. Parce que mimi shimeji wangu Seda Adamu ikoni haka faranta hajari ngabo mdado amba Adamu yala wafanya ndini watoja wa mrege abo beso do mlisamba mbaba. Ba ingi haka uvaya ndo tikaujiwe namna haka uvaya mbaba. Sikaujiwi wabaka tesimu akauvandro. Sheza dunga akautoa roho. Wacha twengu toa roho kutu. Zia wambe inuke zina ulando bazi mbaba hatu wazifanya ngono. Shango msaidio yake ya wadori huwa udoa mbango risaidio wobirawe na normal. Bona sifu wa midabdala. Goju abukutaka udoka mimbrindi. Shanga muhabi. Watwari wa wadugu wa baba Muhammad kwa ngo watuka wafanya zio za he bwana hii. Uona sifu wa midabdala na tuparo mona ntwanza ni paro mona. Usiku na lomba sadine na hezeba ya tipari samrulo yabo ahimi kutoka tamba wewe boy. Awo mwana midabdala washile. Wewe mwana midabdala. Oitika weika ubidike wenguru mo osia indi yewe tsoi aja imsoma gardie banu ni mtsofu wazali tsoi. Garendele yao. Abonke Rijane de Bruxelles tena juzi. Rabanga ndio mwamani fuari wa sawa prepare sali na indinira kata inde iwajiri wanganzo chau. Basele ba yabo ramwaga tukaenda Bruxelles wabwa ile ba naliheza cardinal. Tabada we bolari fazoro ko badina da ubini. Titele ti journal ti baru tuka yonti. Jari mbani wa bemde association mu iwajiri jeri ngezo za tu kati ataroko atamba mbazini. Shana rende bambese. Tishida barufu na mzee wangu sheha Muhammad wa mwacha. Allah, garodo Belgique. Shabara wasuli Belgique bo Komori. Ngamina ukabana banchi wa sali na majournalisti leo gadora zimezembi. Seleti unuba mna msewa tiwe ne ularizi ukisiwa ula atama amando atala nantia. Amama touristi wanzo wa kartala. Rende lizungusiwa Belgique ata renge trena metro na chau. Wenchi watawa basi. Hoa swili. Edero nisa arriba le sali ya wajiri wa ilani yora kaujajiri vumli. Ha! Ila de sali na kaujajiri vumli. Na mwishiye wa Komori wa Komori wabwa. Doba zalika chawa. Ha! Wanda wara kaujajiri jili. Wantika mbangari wa prepare wa baringwa wandu jiri onesema oni hatu. Ashe banuka bo. Dili ilo Belgique ngaba tukokacha eritso endare nderi hundu emasoma lingwa hula wala pia kartuna baba na taratengelera ndara fanya baba nifi hatu wala kabatino kwa tuko jarira we ama republic ha ari abunga wojuya na mtemtengele bwako nderi ko baba la bana kaza mbaza bandero li bala basi katata ulo na jana si hauka ima eritrea ima somaliena wa pia zentiza ngamia walitende ya waka wenji wakanavura hanasi. Aima president ngo hula shabana tsika magare ndawo ranchi yerikana wantu ndo Sidi habari. Bese Cairo usikura balele gari banu na balai atazilera sita nenda Strasbourg. Bayo SMS atonywana na wantu wa watiji wararu na metra anshura na tidobi wale wanji yabana wale waone deputy wala hafanya mna Twitter abana bale wale mna Twitter ngumda mdu henda basi. Shema diplomati. Wandu wa sharia wa Komori. Wandu wa alhamdulillah ilo foma haibu wa Komori. Do foma haibu wa Komori. Kamfikiro kamshika ujabanu azalika janhibi yambe. Azalingu ni ulilio jaba ya mulili yaoni. Gundarau jaba ya mdarawoni. Hari hibi ya jaba ya mhibiyani. Ya wenti na udubi ya azali nikekani yamba wa orilo sina ulambangaru wanongwa na wadasi. Na mwane bwana umwe mwangara ya azali. Na mkema seria umwangara ya azali. Chasikati bana ute au karna usitiri wantu tene bwana yulu bwana. Yangamia.
kartina na unda rumwe bwana ino eka tima jito asima ude comportement yanyu wandu mabanga mwana nazali SMS to guju oyaka ambassadeur aux Nations Unies arigode abwe madaba ifu ongereza ni kujoenda waone metra la rifu wasumya hunu woto awajani kwetu amana karibode omuiso mabeda liswali hitu omdo comme ti ali uwenge na carnet d'adresse kartina litojo hunda lelo mahamba ingajo ulawo tasi yomba serikali ilo na mafankoa na macheshi watu mrubala ulo na baro hujwa urongo serikali ya hemna itwanye ndo wafatihu wodo witaru muda na legamati la mtata hahe mazabu la habi enyi maopoza mdo banu pia kamtushinda maji orto ene mwabila na serio ena mdia to wangamina tayanu na mtowe bahijuzi rabega ranzori towe mnariadi wala wende warengwa don tibure matuto wabelo ndo nkazi ebanu baruani kamtina mali kamtina strategy ebandi ni mjoka ujuham revolt wanu abagwali ndo voti eze voti wala washindano na wode ujuka ukarbitra wode ujuka ukakapiteni wode ujuka ukaentraîneur wode ujuka ukezano kwa pia chaque fois 10 wakaubidiwa bili liye mache ma délégué warege babza makrita siza hanyo pia watu wanika wanro ja umtezani sheri bakila do lera ya utowezi lera mlala uno ndo shahani shawadaza mimi mwangu mimi katibu hango jona kuchika wana balanga mbiga ko mura malaba balanga mskoro ko mura kuchika wana nayo ya zalingu kona mahakama ya kena kuru ya renge maulama ya renge journalist ya renge majeshi ikabo kuchika kufanya rugula sibia kuchika kufanya matida waudo abangu waendao owarejezi watawanu grupu ya howandu wamba na mtamdu heda na mwenza njibada ntilo kamta rumwe parti hatu tawanu wana wanu pia ikau bidi enga wanu wandu ma sérieux 100% wajotu bisa azali yabwe safara azala jondeza wanu pia wakadaona azali watambali ay wamba kwa tuhende karjozi ya voti soma di bwana ujojo kwa dola ni mdu yabo ba ujokiruzi eza mkazi sha utijo uroro ni mdu yabo baba latika hamba usikiwa mado ila kamba ila dosi kwa zali yonde hawe bacha wabiri mahamili ujajuzi tena wabale wonde wahwensi mkazi barua ni ne groupe ya kwa jashinda wafanya bano goya banu kazi ngando rarendi na mjeba nurendera manifest ba wika tusa vote katuje mission katina ruya fanya ujo izo ndio kamba bana ngamado wafanya wanu mwambe na mbiro mje tena mwambe retour ya hawe ibidiri fanya cha no tijao kamemu tijao na mziero za siasa ba yake mwanza yika mianza mfanye siasa kamtaza mtu ema pesa mfanye siasa kamtina wandu mfanye siasa kamtaza mjisakrifie kamtina tanu mshova ata urongo shabonga ngama mwana ona sali aina usikutona rumona ni mukataro wa matarabu no amia nana no ti haruma zema jilisi ne zetorabu ngamu imagine mimi fahari usiku na tukamba kama mwana bwana nende na kenti ni kenti da mina majamvi au ni kenti da mina majifira au ni kenti da mina sinyuno o ashenzi wadu kwa beza gena mtokayo na mtokayo gena mwishiye bwana weizwe hamba jam na mwishiye bwana toi eba nga mwana opposition na mwimani mwaneseni voilà Tropique FM Toi, ana mushi. Hadani, msidu hadai mu wahe dawla. Fakhamat ar-rais al-aqid Uthman Azali. Msidu hadai. Msi hadai
ma opposition walio manga ngwa uwenji hanani exactly kamna ujua mfanya matafaliano watukufu kanga mumushimuni makarumwe salila jana juzi wanadamu sindawala wanadamu wakawashashi banja kamili ude seste mbari ukaya yesuanu uloma gagarfano kampani rende sho wanadamu sindawala nadamu wa washashi na mpartaje misio atubenyu misio ya nyumeni ya dahola nyumeni mwono hao wanadamu hai we mzate so yonze na unundani wa kuanza ya matangazo ya daula mzate so mwana atweda kansia gamona utufana na mkata gulugulu utufana na mkata gulugulu so habari za Komoro sana mwimeni mwoneseni bunjiliyo hey karishirwani banjana na mjumone bwa Komori bale lo misoleo tiono bunjiliyo mdobi tsoi wa mjumone ani kwa mikiro akaurogo badi ngabo maadui duniani ani kwa mikiro ya rongowe oi momona ekamza ka utambi elevushi oi ka wideke mumshindi mumparisa bahanu mumbali mwende mwabe rema wasindani wa babanu oi katimwe mando chakwele opposition ai esirikali lo umanga wende warege mjufumu ya jia warongole basi ambaga mina nukutanda ruba njoka uzambaba katina tanzima ya yamba ambaga mina nukutanda runa zoni zambeba bahi katina tanzima ya yamba ngamona luchu sile lo wenchi shabo wenchi watu yoka wanu kwa tuanza watu ema pesa wanu kwa tuanza wakema siri wanu kwa tuanza watu emba hindu wanu kwa Komori watu waka azala isara rangwendo katu demisione katina nuko kwa tina nuko wambao mduambe azali ngoma idaza mduambe azali ngoma idaza joinda sahiti na opposition amada yinu joinda sahiti na opposition amada yinu opposition Komori amada yinu namnabi enamna mwanzo asali yendisa hezabari dabo rafanya dabo mfanya kutukaenda sahe je dobi wanzo asali yendisa dobi ufanya ngoza ukazali yendisa namwani Kairo na wanura hane opposition naze mtsamega mtuka udibia jaikoni amtiyo manama Muhammad Kabir namwishilie oya namwishilie Monsieur le maire, bonjour. Raisi wendesoye nchi haruma wakati wa dharura
ikamwanzo yake kandida ngela dimu yende konje artikli jana na 18 yaheze sharia za dharura ngamsisindiondo yabo haukaudwe babahani ibandala yakautiwa watu warenga dharura watu wairumie wakati uso wa dharura atoke na mifaki sha harumao mnofu wa sharia mshizi kabati konje ndabo mrobo wahe umrobo ujoka wamuda haujoka daima. Monsieur le maire, bonjour. Une centaine de... Kamishio, abozila ondwa teze candidature kabati usubuti haba uso hamba non ticha. Kabati. Abonge mimi sikauchaba njeni mwambie ni okana tika ukonte usoni mwaho bo Dr. Zile, ostarabu waho, ezemalizaho, emahama yaho, msomo waho. Waho ujango konte usoni mwa militera. Tika ukonte bo metra larifu ukombo weki enti kamili, usove wana wa enti kamili, shati mnama na yazingara hula, mnama na pariswa hula na jauja. Ezono wazali ya hurenda. Dawene parti ya hao, neleba vula hao. Ikago jomanu jondi wa mtubi senso biti. Uransi, anduwa wakonteo ya ukana, ngasina wandu, maopoza, au parti, haumri ya soma, haumri mstarabu, ngondiyari wanilie, nduwale unwafila nimba hazi ya haa. Nebazi wadudu ngoro chini ya anuwa wamavuka wenji. Wamavuka wenji, wawadaili ya wandu hunu, Allah. Wenji swafi. Marse igopia kwa mavuka wenji. Kabati unungo utire mafoto. Parce que utire foto ambangu wanilio komori, na wanungo tuwa nilio au jitashu na fusamu ya hao. Sino amba wanuka sina mruru wanilio na katina janasi. Ujone komori hali zilo komori amba wanungo na deli ya Usman Sonko. Na mungo neti ya hono nizo warendo ne bwana we. Utukana wakati wodo tu amba kwa Senegal wanda deli ya mtu. Ngama ambo waka mimi tika ukonto usoni mwaho ya ukana wewe mndu mstarabu, wewe mndu wasoma, wewe mndu ulona parti, wewe mndu wa ushinda usinga manyazabi. Kairiba. Wallahi ketika ile libe ada ho wandu wa parti ya libe ada he kaboshina opia mndu tokana wa wandu wa masterio wa wana bwana rana gudere. Wanu utokama nukatomana bana. Kabata tanugo. Kabata tanugo. Wewe timu dokana udonda wani dia mndu mzima. Wewe likamba wangu gwani dia tikamidi itowe haruma ele zama jiriyo wewe metra lari. Ndio ndio Usman Sonko wa Senegal wa tuna wanidi wa aina bado wa ni sawa kama na train sikasi na tapare ndio bushini ufilme arafikiri kwa na ngori da idio fanywa zote aidaga dia ni makilia wa ile publicity yanza udoro kwa kufungwa watu yavuka utukana hakima na ngo fungula mwenyewe ndeza sisi kama goto uriarete azali hera mna kufanya hazi ya shimanga rikamba haina mru wa serikali arumo wenzi waoneze miliari zopia ngwarete lwao ya ngojowa shitaki unu porte plainte ufanya ina rukuzofanya za vuya uterrorisme robo udwa sharia ne kanuni ne nezezo tipi kana ya persona bange unoja ya persona wala wapashi kadenda cha karati ba utese kwa komori wallahi kuna ona mbeambi wangwa jori okanga na parte wangwa na rofungu da ucha mino ustehi mino uhaza shanga mwambio bana usoni mo wa komori okana umlitese. Alafu amba kwa tuna rweze voti na wakenti wadwangaliana azaliende ebanu mwamba kamtuna na voti mima nyuma nzo mzia voti usuma bana utukanta kwenti basi utukozia voti fundi watu tukufu rweze voti basi azaliwe timu ndo ulindu wa jezi voti o timu ndo muri wa jezi voti welimru eze twabia ne majari mayarenda itukobiri mdubie we timu ndo ulindiwa uka mimi kazi na ureo geka ndazi kaza 2050 amugara joli ndia ya ritimizi pia mima tu garwana mane mima tu lo kama wavo tokwa tirewa mima tu do waune wa komori ai voya utowa mruvu democratique des votes mina mtu mwe levo tu ka tu démissionne et matu ya hula ya wajiri wao
wadungo uregeze dossier za haina kandida abo watojiwa nayo wazinike wa na mjomkwe bawo ya paro mita ya paro le ya paro hiba ya paro pashi ya wikaza paro pashi na mulimo mwambie cha ubanga jom marete na mulimo mnike eda shita kuba leuchi eda mshita kia katunga juhu msija je ya kishenzi ya kina haramu ye katu demisione ngo tuka ukarbitra ino tuka upashia mwambenga bina haziza Afrika ende arege ma mercenaires na watu na mjema sinye mwambekana mide na hundra banga mjogo waneze ngozana nyuko vizitapi izo de zihazi wokode yazali yapanyao kiabo kweli ya makandida wangu madara mavuta manifu hato wao ya kahanza nyinyi ngani yabo katu demisione alafu ngamdeza ça va pas la tête et nous vont le sur kananga unga mtuko voti wabo Dr Salimu bo mwenye baraka bo kiki bo abdu swe fubo burhani manam lo sur kanga mtuko votewa emana mtu utanganya mara voti za kweli au bandizo ndo ambao nikoze kwa sioni yazali nikoze kwa sioni yazali mtu mfanye sinema akazo si vote déjà c'est mal parti alors on a kidi c'est mal parti kabati mdu lona kidi atu nini ukana vote ngezuka ule wena mnayo hapa mwiti kabati anaga libananga mwana mabani andra kanzanji haizo ngamteza oneti hatu ni maopposa mwamba kamshona rumavoti mada za mabakina mnainu azali haina usiku ya shelewa ngufikiri namna ya uteti hatu aruma ajadi mwishia emroye namna ya kautomwa manani mwi baraka uiziruka cha zamba bure hamba ya jeyambe neze twabi ya wika yao oambo wazipanga waje wazirende wotijuya sha namna je ndida ukanga mtuka ndaru mavoti mumulie mro amado yi ya jebanu ya je domba makaudu hamada anu bana mro amado ushi amshana namna ruza mu baraka amushi chagar hula hao na wajipanga ujilahi kuna wahu msaruni tena wangu rogo samu baraka kuna wahu msaruni wala utauka tata cette fois kuna wahu msaruni ile madogo ntiki na kanani mshelezize ujojeleza zabara subuna Njengongoze wanambao mwajiko utazevote. Namenya mnete msijihadai. Labda kama mjombi ando atende wa vote no alale wasiu. Eti problem. Kana sino alale. Shaho jihada kama mjokauzia vote na mreti kwezi msijihadai. Mamkaro jihada kwezi. Mabani hayo ulikuwa muhazini vae ni kwemfi nyoida remwazi aja kenti ya dunyi yao wantu shak gena haki we Allah gena haki kwa ajua wantu ya wavumbua wantu ni maana ya bwana mnayo ni maladi hajua maladi yo ni maana ya bwana mnayo ganzo hundo ndo amada wanu nizefeshe ndo amado hii wajibano mkazi bana haukazali waiti mwanadamu inujahidi juro inukufani kana vuwa ya regeti hapo yechengeneze ya ishirisi ya irisishe fami ya mrikawo hata mpapa insu wa minukaya hawala mpapa insu je mswaminukaya emazamba yadoka nuwakole wadoka mwe harimwechi hapo monao wandu
entie mala wa suite abuga bunga mparo d'urgence haina mda parukada ina azali ya mtoa haizara wazungu wamba film tsaida tijila kiboxer ya Van Damme na ndo mvunza mbe bahimna ijomba tu ufundi tu yakausomesa Jean-Claude Van Damme kati ya dore mmenda ruwa rumwa mndena mnaida mwe tiji armarsio tiji kung fu basi yarukoze na mnaida bala amba kutamba kanzo uvange angle de stamiti akautoa ile kalima la ukana la vengeance est une dangereuse raison mais est une bonne motivation ni wandu azali ya msijinini ya puyo mwana yaje ya mtafadeni ya mdedeni mbailitsona maana basi c'est le moment ou jamais ikaubidi mfanye inu yahe remontada e derby ikaubidi mumklase wanu kangenda bangara honest iyo ndio yakaulazimu wandu wanu wende waonese azali tout de suite ameni mtinene mnajimbo yatwara mwele indini mwishi tazimishi mnajimbo boranzi ya mono haula wala quwwata illa billah azali amsijini wende mwana hari lukumana parwa ende ya mbido na mnadukanza yafanya ushenzino una haramu hari lukumana parwa ende ya mbido na mnadukanza yafanya ushenzino una haramu boshehi salimu bo abodo bo harimi boshehi salimu bo abodo bo harimi na nyiwarise ni na sei neze indenizo pia neze sese hizo ndo atijamba uoka jaka yabo uoka jaka radi yeye keja concerne harimi e abodwe e shehi salimwe ngani yabo ishele hai e Dr. Salimu utire ndo aja sambi kuparwana nyuma kandida bamando amali asiri ujuwao aurambirawe ulomra hafu watuparo kana rongo yabo rijoy adabia ujo ishilio wandu ngabo wandu enjiwa jwanza wa utengelesha ngo tungona mango anzo arembuza bure azali tu atabasa kaja demisioni nae kandida yo rohenda jipanga kasa wano wandu kabati la kursu ya ukam na muimentende mimi bandana himeba la finje shandu peo himasa wa wandu wafanya depari wazima azali hara ufanya hizo emwana ingada demisionera nzi kaja to amini gejuze emwana ene mrumshe na opia odo alonenti yorende jeshira hizo pia nge president de l'Union africaine kasinamba izo zonti pia henye hekike Munyi Barake he Abduso efo he Burhane tikebana zano wazalia zamba o andu ambilo ozobanu tikebana ko lingani yabo ngamuro masaidi ya zalia le sende zahe ba nyoa ne mjoshinda mto ya zali yabo ngem ekakolingani na andu watuko mvotine ekakolingani na mapesa kufanya kampani alafu wakati yo mjia rumanyicha kuziza sérieux henye ibidi mjiretire tout de suite
Noti pia na ile mtola abo ndo mwe afa wa mzi kana kabati foti bazalala udemisione azalala ngele jeshi da azalala kufanya cha wallahi mjo shila mtowe azali abo abasanini kenya ndo mloma seriye azali ende za wale wavoti yawani mbaja dunge weya tukanza batoko mtibuleni kumana jamu wani mfu abo tena eza sambike tumsomani eza mutu ina salimu na bapali na madagazo na waopia na aimani na fadi ke tumsomani eza jaza ke tumsomani kamkubaliyo harimiana abodona waopia wajua mtena ajali ni abo tena mwambega batukoro wavoti na izoti voti enyi wantu makada nyina azali bo shaihani bo mgomndri bo bwali mhaju bo karihila bo nyoti pia enyi makandida mweda mwazilo bo ya sera rabuli wana na bo natu kibo bo arshimeti bo nyoti pia kabati on rowon so kanisa bari zilo na sila zimurene bo jakila fani ne grupe hanyu pia ndiabo mtu ambaye gamode mvoti wanga mjo heza baya na kutanya hata utobuli wa mwede kamsina ngumfanya abatege mda modar mwevoti abo ni yare ni mwaida ora ni mwatoda abo bainge mtu kamta tufanya rogo parce que mtola batina haki kamsina ngumfanya o amba mwaida watu wakana oika twaza roho banuizi na kamile sasa kamsina ngumfanya o amba kwa tukao mzia kwa tina ngumfanya o waruko mori ana nambeba ndio wakati tukaanza kufanya basi raha ngatukanza zalia roho mara zalia roho quand même soyez sérieux quand même Yesu Mungu mmono nizo mfanya na mtataze na mbenu Mwenyezi Mungu won wana mashenda hazamba wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur na mbenu na mtataze na mfanye sinema Mwenyezi Mungu jozilo zitubaniani لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله نمبروا ومستتازم Mwenyezi Mungu jojua kujarihukum الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم كاتبا نقول يجوكم تسالي وجوا بيا ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وجوا rizo za menwa riza tataya rizo pia muziju abonge namfanyize sinema za hanyu yaboti ka urongoza mndu mstaarabu mndu yasoma mndu ni kontoso ni mwa mettre la rifu ya ukana non c'est pas comme ça qu'on t'attendait moi personnellement tu m'as déçu sikawaza kwa wewe mndu wasoma wewe mndu mstaarabu wewe mndu lona akili wewe mndu warendwa nai ni azali sikaulinda ukana kuna ufanya msahabanu ngogotsaho azali rekango libo ndo mre hitwa rekango mfungo rekango mwarete rekango ndarugo shauja utu haina mala walo mndu ya sisa za haiho wabegodo wa mtowe alafu do tirema foto amba winguru wanili oyatwale parti ya ambao gotoka urumati abantu kujaona hizo azali ya urenda wanuto kangoni ukasoma jimatu ama ndo abala mbasi usikware mwe bali boma tiju watu kwa au tabaza wa mabwe mabo basi ndoka zopia uziona mroman wao ikawlazimu msaidie baba kita unena mhabentingo na mtomdada zamada bala temna nini mtondo weja mhogo wa hafa yede yakobidi mwone seba mdo lezo zitabia mdada ni ba banga matio fanya rugo nazivitse wala ikobidi fetwa shahi mtifanya maitwa shambuzi wallahi baingesha tuho na ramon zerugo ya nenda boti jua banuka tobia rezivi matwa zalia zifanyitse Oko enge sheitwa shi hajamuzi umburisi zenyile ya tsoni zojele pale ha ezana ndino wao lebara mogena prostate abana wana ndini wao ndo ujala wambali yabo bomtoto ka ufanya nogo baraka mtushezo ngono ni azamani wani wanu babila bomkada banu ngo ribezu wabanu ni konfu ando ndatu ndana banda kwa kama mni konfu ndilo mo mni konfu jojo mlola mbali mwambani njwa shizuku mwamba msome ya Faransa mwamba nyina watu mwajua mwamba nyina parti mwajamala na mtukuru maro tibula nani ambokana ye opposition yatu ifuma ha mahabitanu uono mna kandida mtima gulembe zos yezi hata gabo mparo imani no Rwanda lembeza mbaraka atakama gufo Osman Sonko alembeza we maikisa li hatake hama Abdallah Ojolani alembeza Erdogan hata baske hama ngani machana matanu bonze
badini tweshele ya zila serikali washire balaga mu serikali za mavara militizo wao to abaga ba ufete abo wao ni wa no mitete la kursa takarulo wiseke ko abaga bo shuri mwanzo aja kento fweni emitete ubulie sale ni mwanzo aja kente sherisha mwana oja wajiminu hata kama wala ndo mwali ya vese wanyungu habala mwanzo ndo ni hali mafoto wajua ya mafoto midonzo ndo wamadu e discours ya e gouvernement de libération e discours ya gouvernement d'asile e discours ya gouvernement wazama kwa maana ndio natowera likume basi o kamanda arido wangu wa Facebook ngabo wazali wa Facebook bata uto wana telefoni nzima unike njo dolore ya ndio ndo fanya chao basi ozisamdu mnari ya ngojo nerete baranzo spila bala basi na bala atawajonjia contact arele kaudo watungo aba la reni unere mna 20 euro baba no e connexion yake joka uhisa njene na charge ya boila famia hele ni hisa saizama iyo de namna wantu abako wanona zaliwa diyo so wauzisa mna mtango wa ufanya barongo yabo basi wale komani kwa joto wale farato kwa joto wale utata kufumoto ni mwabaka mchoda rumose voti na mwabeza bidisi fanyishie mtamega mtuka uzia voti baba inge mzia ngambio uzia mijimili au mira rubasi ni mwabanga mweda mwazilo epala mda wamode mafanya sinema mnyezi Mungu aba tuwazia wabaze sinema abaranzidi hapa sana mda zomdali mdola marongo omwangali anyi mwabanga mwedao ngiyabonga mwedao na zalika ja demission nge president toujours ngo ngiyabonga bogo kwa president nge amnike nge katika ja jomnika nge juice abonyo tipia amtungo ufanya ndogo boko ntwanza na bekalima bi deza said wa meteke tijamba tsamba roza tulazimu ni masiyo ya leo ya sha tamagio chashi ngani hama wandu wabala unuzi utona ilo utona bati utona shambo wapashangalawa ya tubu haze nduline shelevu ya fuha mabango wanzode mbwana ndo na mjomori mwangara ya zati bezweli za mpasani ende yadu mndemani jele goma lambi haba jema nado abana mjomori mwade mwamenye swala huda na mjomoni balie mdo mtrakanga ja Sultan Abdul Aziz na Ibrahim Koni nado na no wajomba wa hega zicha mwade mwado mbala no zunguli ba o amlindao ni watu mabecha asama watu mabecha watu kwa mlidani somkwanza ubumnya sama dizomkwanza nakasidarambe ukana kama nena mna lazima kia kamjawana Mwenyezi Mungu jori yangu ni haukadwa ya mdia dhulimi wa yekele bure imabo zile udoli ndeze mfumbili anwakoko walo Marseille no wazaza hatu wenda ujuwa wenda uregeze mikro wenda adorongo wakama bala ngorongo zo Joe Biden ulojika usano jisekuwa no jiminu wake diskuru wakata ngorongo ashikomoron kwa jajo elewa kwa namba shezo kwa jamba chingereza uketa rumana group of Facebook yabo mrambo mnyanya shamke kamjuwa ni mdia rumana poshina to wariani mweda matahazali mamdrina marengenti iyo mairuma ni mdia one saizo ya juwao hadi mina bati bibona eko abon bakata lunga mbokana fier d'être comme rien fier d'être comme mimi comme mimi tu kama mtu jojibwa ni comme ria jojibwa ngeti kama Turki au tika mdawe tika mkatwara au tika mkoti baina hali mbemba ndo na bairule no kama mali nuri lapitali ni kejo shandizo na umbi timu wanje livurizo rumati wako wana ebe garjoro singani da sine zende mari dole mahumbo ya ebe tu kama mali kujoro baridi jondi za umbo ndo foma ha fieri e majority wa Rwanda ndo tukona ndo wafu kama tulonat watazao no baba wa bwana mtamu de zanyumba ni watu watashoka kama ndo kwa kwatina hat ma supporter wa bagara ndo rafanye manifestation bari ulili wa supporter ya mandasi ashakar tuenda tena hama peuple comme wabwa bila hinga sina comporto amana mapete pia namna comporter ukabati mdujibali yokirume ya bisi ataka ilifeshe ezo ngofeshe kamba bana tusuta pa uswazali mo omwe hamwambie kana taudo ende doi weide mse feshe Assalamu alaikum na mwishe feshe mdo kwa mtihani ete ngo wafanya haukazali waiti mwanadamu kwa mtihani mjahidi duro nilukufani kana jua ya legeti hapa yetengeneze ya isirisi ya irisishe family ya mrikawo hata mpapa insu wa minukaya hawala mpapa insu je mtu wa minu omwena mtuzamba boya jokana ngena wangu wa mtomona hivi
à la fois le commandant d'Aduda l'imam فخامة الرئيس ولا le maire tropique moi ba فخامة الرئيس العقيدي شاب كتاجو amba suifa yako ni balokana le criminel au le putschiste au le chauchao katajo subitia amba takalima bada ke kweli kama mwanadamu ulona akili kweli ngodo yarenge mikiro yani ke mabu ezaiba la eja na besiba la hende harengwa hende havuruzo barini haelewa atosha veli amba la loidiwa ni ula le haruma bala ino ndo ndungo yele hende halaziwa akaza kofia na mwe na mubwe le wenda ayo na rogo kweli abo komodoro na akili yarenge mikiro yani ke yarongo alafu akawa mutoshukurio wedi amanda ene ni wachafu amanda hari mdudo tila kina majamvi na waupie kwa shukuri ha awe kaza la hundo safara leo ibidi yake ministre des affaires étrangères ha gabo mwanade mulo na kile darega mikiro ni kawa iban bati batu mkomsani abo ya mdapizani ya mlazini na shoha ni wa baba ezaiga bati ezai kolika kabati lo na tasio shaule ko bibarege mikiro ni bado ni na minga mina nukutwanda njuko zamba katina tanzima yaya bursili ya zaba bokana yabaru ko jodori shitakia ukaula mabu aina mdugu tsaye manzani wahe wewe de mwanya mabu ko kanzani dawo ibilia janga de mwanya ezabidi ewe mdo tuparo kandani shado misiruni ha ila mesejana de hadani ranzi nazala namona dahon namona dahon arumasat chatoi donc siruni ba sida ine zenga ngabo mana mchojoro mwana upepo na sikilo no zifubani wanjaka yaini bano ngengo tundo ko bidike nga obeka wewe ko bidike nga obeka shatida obo hide ngabo mkomori bonze ngode yarege mikiro anike mndo amado bahongo ngo magade washi de we beso ko no besa na ba sabe se ko la pizza beso ko na beto yo di makaudio ko ndege mikiro mnikola kaila de opposition la ngura go mikiro yaro ko we komori alhamdulillah ese jatanga unumanga ese jatanga iko mona ya kaurogole service tibure le maire yamboka eza mtira berabo na mtoto ambia president rawo aila hali keko eliga wako munjidia ikona do yaro gowe abokweli na keradi babu masala zidia ekakweli ngabo yezi wete mongo na mwishiye omwewe izo ya tuhamba banu kiki na mwishiye izo kambia wana voilà zezo ringidao ngabona ngobuko izo mbuka stamidi ngabona ngobuko izo mbuka stamidi wa komori ngameshela usiku ndo usiku raka utwe gazi usiku raka utwe gazi ya ngamona yanga miziwa ne kufari la suma haizo watukufu bwana wei hamba ese habari zahe banu ya ukana so mtiro bandabo BCRC litambaza hono ha na mwishi fakhamata handani msilu hadai mu wahidaw fakhamata الرئيس العقيد عثمان أزاد msilu hadai msi hadai bayo ma opposition walio manga ngo wenji hanani keriba kamna uvua mfanya matafaliano watukufu kanga mumshimuni makarumwe salila jana juzi wanadamu sina wala wanadamu wakawashashi wambie karible kibamsha eza je porilo wenji sis
eza je ane dela leti satambeza hangu ni mwabaka mchora rumweze voti ekanga nyima serieux wakati wa utoazali uja amnaba galihima atosi kwa heze voti mulili wa mfungi wa mdaraula mhibi wa kamtina ndoko maturendo yabo kamlida wa voti mrende emro ikaja lazima ndaruma voti ransi nyima baga mweda madungu ekakweli bala mdawa mwedi aruma voti kanyi na nduwa jomvotini basi bo marejeziwa ibidi mwambia karcha kuba izabari rutola na wandu ibidi watendewa nda savana nyinyi matuzi lo mabaga mwedao ngewa zalingo endo nawo kaja demission katina ruyafanya mbuli mbaba wala wa baba wenza shonga wa ili wala ne mzate chetwani wala mfana na habari kweli ngwa ndo aregeze dossier za hanyu ne secretary za hanyu ne secretary za hanyu adozi ni kando ja mto mwani manani alifunga mdaba kana ndaro mavote izengetse ngona ndo aruma masrahi iyo maskara atiza bwana wazungu ngeri nyeze mgugu jozi lomoni yani hanyu haina mgusojo liwani ya hahe aina mdu nafanyizwe yanzao shamnyezi mgugu jo mliba man ya'mal mithqala dharratin khayran yara man ya'mal mithqala dharratin sharran yara metra laarifu ziki wangu niko ustehi shawanga saruma jihadi nga saruma bwana nga kartsar momtezo kanga simada wa utolo roho tero zawa nyanya sisi tolo wasanga nzo zitolo hambe kango wanilio rido waza ukanga si wararu garwanao au wafiliane bahazi nemihima haina ujozi ngara upare mwende wasahem na 1000 au na 5000 au na 10000 wende wamfungwe mala fungwa sha utilotire mafoto ramba balango roshe komori bahewa ndo he parti ya wado beza wambokana wengu anu bwana wokatulala wonge courage tawudo heda wangane bazando za utowa ulirenti ziletawa ndondobo kwatotoka hafla tena kama rifanya hafla tena mimi hunu besede kazali hafu she kaka jafa mujanga bo hafla watika ujorara eza heya juzinga bo watuja dema danani kairim tate sharifa rarara ne ma politisia walupia barua nike hula wedo ambaro tira mafoti ngibanga mdida we losko ze vote yo ato hafa ngwa joya ukaki moroniki ki ego chikosia do barua wako ujo profito andu wala organize ukana na mjerisi seza abantu bale wa mkazi wate ba mimi ali kabati robo ngo sana wandu kwa kutwara buna yore kumkatira na zaringa mdugo kufumbari yano tse hata habari shonga ya birado amba wede mruma hango ide mrohango yaje ufanya petisi agenda na mdu mzima wifuba ijima tijoli pasuwa yenge ndu ntigele ya tese olio onenda ula zaboti o pirizo mezi na mesi ala fiati wala jadu teza shere namna ila bad opposition komorino nyora ndavia cyane opposition komorino ba sha Mwenyezi Mungu bese nguto tukwa uhozwani isi sirilo masenseri ba zilezi ya utawari mweze grupu izoke kutujwanda wasahamdu ya kukopesha mapesa abo wasa Felix Piati yabo warenga pistole milia wani kamreda taba za azali da haha yabo watoida za engeti karumenda kudajo ngo tena wallahi kudajo ngo egorbo kozoni bakuzona kakabata tamdu wangali iyo kabata kamera kabata telefoni hata wakati ukapaka telefoni ngebano ngojibia zogoro kozoni makoko atashizungu kwa tuyelo nongo Faransa kasina mami kumitano na mimi ndarubozeli ebano kutuyelo wandu anumdagalo anumda warongozawo ngorongo wallahi adufiro la Joe Biden ngebe zomblash ngorongo kati utoto deguti wandu wallahi comportement mdeli washire wechoka balanga ruona o BFM TV aura huona BBC aura huona CNews aura huona Rumo Al Jazeera ngorongo weide mndu yaka expert de baba la mndu ya gere et de shirika la Thomson mndu yaka président vice-président wahe et chambre de commerce ya Faransa docteur en maths et en physique tout umurele ngorongo atakabata ata Facebook film ekusona kake kama ufilme yabo ngorongo ngoza muhimu ujoni para bala yeto kupe na bala ujibia za majifiri ewawe boa ngorongo wabo nitsambilo azoshami iguguru wangu utibure zeno fudi watu ambakana ni mudakhalaka fi siyasa bofa wewe utaruma politique alam ta'lam anna siyasa najasa kujatoka siyasa inu najisi na kweli dabura bakiba aru emazaka yana inu najisi kweli siyasa inu tukomidi urabe bahati ngule siyasa tena ati kitu bamboka igoboti ni parele shada ndiri feshahidi ni taudu za siyasa ba ekade hii mimi naone jua
fundi raisi demzeye ezero pia zini kwa sambi hafungwange yabata atakairi desire bakarasuko vubwa desire na sambi wa agwa wode amtoa ni mamai kairi desire bakarwa tswela warondoa shaka ntoshe bana shila desire nezego za kijeshi bano muroni desmi ndo zade mtova mbabza magoli mbabza majiba jusiti ono mazali wa timizi ani mbreda nge Syria ya majeshi hapa oshide bano ndani desibisi bana tikamba ka ndo wa jimakini shebanda de mizi no utufungo ni wonao mbe atije Facebook bano na telefoni wanokyo ya jusamrumo mbreda jikaza atojifilime wazi hata haja hafu ya bobeni ujona abo mbu otodolo ndo matambia wallahi nyeze video zinu nyide mdoneze mo depasi za hani ngamto ufa mkoma kaburi ni haina kati mtodo wanti bulu asibabu deze video zinu namna mva yao bwana shahatu bwa za hatu kamjisite hima jisite ri bwa za hatu bwana shahatu bwa na zore ne bebon abantu da maparo wandu mabekana uwo mutori la pisa changanyira haki wakomese kai beswa nyide malolo ndo mahani Allah besenyire malolo ndo mahani shawa ndo mahani kwa jamdola ezungo zanyu zo za ndo mahani yolo sitara ha ezori mchuko chamjita Facebook banu mreda vangu ya ulala ajaitwa wana film yaka adonya matawi ke bala ngurongo alafu ni watu mdono msheshele ebana anashwa komori wa isamala ho wenji watu ngoja banoja wamba kwa mimi ngamu ndongoze kaona mtu mnachambia chao kaona mtu mshachambia chao kaona mtu mwambia chao banga mbona watu ngo nasiyo wantu ngotuna mna mwana mshika cha hemanyo amali wa lokomori ke mratu na bakredi katume ya mdomba majana maile dawo na bamkatea hala shango ya tekredi ya jana ngoze majevio ke mchao na mtatare ke mchao na mtat na bala wala jevie de amba de amore ba telefoni na bakredi emba kredi sound mpara abane zere kile sita kabi mbade abane manyunga ndro abane chau unireze ero akatila mtu bala ondo mtsa umuntu garmo kumbi mbajini ondo mtsa umuntu garige nzwani ondo mtsa umuntu ge bajanani ha ona dola la yamba balike mbade ngurosi ezitwabia izo no komori banu mruka tsutuata banu emalawi yakomori basika batimjomba kabatimba mndu mchao tiliwa zarifiwa ni madam Shahatu karibu nasi yafia bushini dezambo angwa tsoka wade hata Israeli sango darenge shombo shaye wakati la de mametse walokomori wala mhao wambe yobidi upashie shangwa tsoka bala tsoka mndu hata ezemalata basi madam Shahatu para Amina Madhamid فنسأل الله العظيم جل في علاه أن يرحمها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعفو عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من